Itu nomor 1. Wah. चलो उधर बाहर मिल जाना फिर Salam Gate. Pemandangan sunset di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi.
Masjid Nabawi. Ziarah ke Bakri. Ziarah ke makam Rasulullah. Sekar-sekar agar tertib. भाई साढ़े तीन में देखा था बोले साढ़े तीन भाई Masjid Nabawi. Fisik tidak mencegah untuk ibadah. Lihat bapak-bapak ini. Ini. वो कुछ किया नहीं चला हमारे उधर अब बताया ना उसे वो आए थे कैसे लइए नहीं बैठे जाए